Tribu Kahilwayan sa Santa Barbara magkapasakup bilang guest performing tribe sa first regional cultural festival sa Kasadyahan 2012. Ang Kahilwayan Festival sa munisipalidad sa Santa Barbara ay ginpasindunggan bilang best tourism event sa bilog na pungsod sa Association of Tourism Officers of the Philippines sa Department of Tourism ang magkapasakup sa Kasadyahan bilang guest performing tribe sa first regional cultural festival sa Kasadyahan sa Enero 21, 2012. Mayara sa 90 ka mga dancers kag 35 ka mga musicians, mga estudyante nagikan sa Santa Barbara National Comprehensive High School nga magapasundayag sang istorya sang crime Santa Barbara paagi sa upbeat interpretation sang Marcha Libertador. Bilang Grand Slam winners ng Kasadyahan ang pagpasundayag liwat sang Tribu Kahilwayan sa Santa Barbara bilang guest performer sa Kasadyahan 2012 ang mangin isa sa pinakamaayo nga talan-awon sa world-class event sang syudad sa Iloilo. Si SP Member Honorable Jose Lucero, Chairman sa Committee on Education, History and Tourism, ang nagapangayo sa dugang nga suporta sa mga Santa Barbaranhons nga may mabinuligon nga tagi-pusoon agud na paayo pagid ang performance sa Tribu Kahilwayan. Go! Ang Kahilwayan Festival, kang Atan Banwa was invited to be one of the guest performing groups sa Kasadyahan Regional Cultural Contest for this year. So it's a great honor for us to showcase again our pride, the Kahilwayan Festival, which was a judged best tourism event of the country for 2011. So right now nag-practice ang atin mga 70 dancers who will comprise our performers under the choreography of Bokbok, Bakbak, and Romel. And of course the music will be provided by Santa Barbaraba High School Band under Mrs. Kalikon Alcaliaga and the rest of the production staff. So bali ang i-present natin tubong is a capsulized form of the Marcha Libertador. So it will be different from the previous presentation wherein do ka labog ka bumay ka presentation, but this time it will be simply a 3-minute presentation. Gani gawaswas sa buong practice ang ating mga kabataan, and we'd like to thank Mr. Bonifacio Brias of the Santa Barbara National Comprehensive High School nga gintugta ng mga kabataan nga mag full blast ang practice sa kati sa Sabado rin siya, and we are enjoining the people of Santa Barbara to come and watch the performance of the Tribu Kahilwayan on its Kasadyahan 2012. Kag sa atin ng mga kasimanwa nga may bulawalo na tagipusoon, ibitari namin kamo if you can help in your own way. Special thanks to our corporate sponsors na nagpulik event ng ating finances, kabay pa sa may chan may extra blessings. If you can share your food, pwede man bugas or whatever nga gusto niyo i-ambit sa ating mga kabataan while they're having their rehearsals i-forward lang sa Mayor's Office or sa Municipal Tourism Council. Any donation, whether it be in cash or kind, it will be properly accounted, nag-post naman sa Facebook. So let's all join Kahilwayan as it returns to Kasadyahan in the year 2012 and Thanksgiving and celebration in honor of Santa Barbaraba. Ang munisipalidad sa Santa Barbara ang hindi lamang manggaranon sa kultura kag kasaysayan, kundi kita man ang manggaran sa talento kag abilidad. Tribu Kahilwayan sa Santa Barbara magkapasakup bilang guest performing tribe sa first regional cultural festival sa Kasadyahan 2012. Upod kay June Matiling, ZOILA, CORDERO, ILU, Santa Barbara.